Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay, anya ti sapsapulam badong. Ay. Inwara-waram meten ti karga ti baske dito'y kusina. Agsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, an-anuam ti silupain. Hinawis nak ni Parinteng. Ang kami kanong makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumitin ato yan. Pagkargak iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan, mangisopot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baeng. No adamakan a libre. Agawaan ti mangipaknay. Ngamnomat adda makakita. Kababain ka. Ay umapaldalaing ah. Angam no awan makakita. Paityaman adidamot mangala. Ang pag-abigat mo, Maray. Madama magayam ti karait, Mau. Ni Parinting ay, Maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ija barangay hall. Apay, adda pa pa nanyo? Nay, apay di na imbagaking ka, Maray. Kit isupay tinangawis kanyak. Nay, awan mo't imbagbaga na. Sa dino tinangawisan na kun ka. Adda ka no agpakasar na gayam na, Maray. Imbaga na amapang kamay. Ay, kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ija barangay hall. Abangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod, Maray. Mapanak man, dita barangay hall. Sige, pare badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko, Maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo ang managlilipat kat ni Inteng. Nang runa no adu ti aramiden da ije barangay hall. Na, amangan no saan nga ita ti bagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari badong ije barangay hall. Mapanadamagan no ita ja ibagbaga na nga adda papananda. No ni badong ko, Maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos kamot, Mare. Unay ka ta nakalistan iti utak. Kahit agpay sumot, Maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka, Paray. Mapanta ka din. Ay, papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasar ti may sagayam, Mau. Ha? Ay, wala niya. Ay, pakasargayam tigayam ko. Ay. Kasayahat mo ito nalagip mo pa. Unak no siyak ti nagkamali iti listaan. Ay, imbag mata nakalista iti utak mo pare. Pasaray adda dagiti awes kanyak adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan ko ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay, kutuwa na, Paray. Siyak pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wano malipatak. No may papan ka na kita. Sungaro na si katipan nakasekretaryo no maipapan iti dayta para. Nakitak mo't ang nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo, Mare. Basta agkuyog dagijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagijay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak paikit di ti mabaen, iti kasjay nga aramiden da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro adakas? Saan mo't kit di adakas? No, naawis da. Ti dakas na, no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisen nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, Mare. Tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak, Maray. Saan kami nga agkuy-kuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo. Nagapuak iti dayan. Asino tinangtagkan ka?
Medyo adumag. Anya pa ngay, no jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan, nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti para iyawat iti makan. Pinindak ida ang nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamapaeng. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawat. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mang dilaw iti kastang aramid mo. Ure agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada aposkol rupa. No di mo papuskulin tarupam. Saan ka makaraman, tuyer? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apuraw. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin aparay. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalin ti agpaskun. Ado nga rin ti karni, ano kasta pare? Iso nga ron nga isagana at paray. Ado lakit di ti karni. No kaya't mau, masapat na amapan iti pagpartyahan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Kaya uminom pare. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalay pare? Mga latan sa ngagpayso no makailibas ta iti karnay, ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw iti kasupukan. Iti asidad, ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaabap-mapan, inteng? Apay kumangay dungo. Dayaan nga rod. Apay ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da? Iso asaan da anagibaga iti sa balay? No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay. Ay, una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Kapitan ka pa'y matngarod. Kakaiso na alibre. Di ka agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay, makasarak kantulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadakin ka. Ura niya ti ibagada. Denggan ti bangir alapayan. Parwaran iti bangir. Kasjay. Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ay talagang samot nga awan babain mo. Ibulsa tibain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badaw, saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Taape asaan ngay? Saan mo't asikate gastos ken agluto iti papanan may? Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tinumero unaw. Nagko na. Ay umapal dala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mong agisupaw. Anya? Ay may saka may. Sa pinod da isang pit ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw asikalaang timangan iti isang put ma. Di oray lamut mamay. Saan akasta ti kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak iter aramidum. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Sungarong nga data dito. Ito makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan kat ikabil mo ti saka iti sakubag. Sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdung samit dagito'y kakadwata. At datayo mo dito'y likod ti balay. No adda iti kasupukan pare. Parsakag ti silaw. Tapno sumit nga dito'y. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Ipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti naipuslit ta karni paray. Sublatang mamut ti karni paray. Nadagsingkay. Sapay medyo agtagtagmit. Madlaw a karni ti karga ti sako.
Uray ta nasip nga mo, pare. Ah, Rabi ipay, may. Jesus. Ay, aginanatapay. Tanibin jo o adayo tipag na ita. Oops! Saan na balay? Tanda magkarni ang pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Ay, awan da ito'y akar ni. Imbaglaki din. Ta idi binarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagos. Ay, dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. O rin na putpudan. Kaya oras si kamit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kam iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi tati nagpadaan ta nga kumparay. Sekretaryo nak ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Ada kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atim mulong ang nagpartay. Adu matitangdan nyo, no tangdan nyo ako namday ta. Ay, nalaing kami nga rod nga agparti, di adaw. Ay, linaingan ayamot ti agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inteng. Inggaraw ka dyan. Da ito'y akar ni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Ay, agpay sumit. Awan da ito'y akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di man nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-banga barangay. Gayem ko ti kaaruba na. Ay, adda man ay. Ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas akmanan iti takkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken adu ti bulsa na. Oh, No addan tumanin na samag iti asideng. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. ay una. Ay, adu manan ti pagbingayan ta karni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunam, paray. Aday ta dagiti aggergeret paray. Ay, makitugaw taman ki di. Ay, una paray. Damot mo nang tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ayang karne, ha? Ne, Apa yan nga, kapsat? Anya ti problema. Sigud ba't atumultulong kami nga gergeret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading aramid yaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne no adda kayo. Kas kayla aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Shoo! Panaw! Ha? Ay sus! Apay ngay. pumanaw ta kano paray. Inabog datamutan akas lauken nga ason. Ay, huwag nga ron paray. Nabayin na anak pay. Kababain pare. Sigurado nga ag dinamaganda ito'y napasamak. Tinungpal ko kumatimbaga ni Tuyan ko. Asa anak unay ang makitaydaya. Uray ni Banang. Pasaray paritan nak mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida madoktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Uwan nga raw. Simngaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karne akas lasaw. Uwan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw. Itong Domingo, pare. Uwan na. Ang mabain na kon amapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga no adagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da kadata. Uwin nga na. Ay, Naple nga kiti ustaw. Iti imbagaday di akas lagro-ropa aburanay. nagturad da nangabog kadata. Kas lata nga ron aso nga ukan nga dog. Uwin nga na. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray, inta lamang restauranin. Ay, uwin na paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre? Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta.
Ay, iso ama dito agarami, dito mati pare. Ay, una. Ay, awan ko mati pagbabawian ta ita. Ay na, Kapitan Kantata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakat saan kayo nga agitaray iti karne. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunaklakit din no agpayso ti imbaga ni Marituyang anaganak ni Berta iti triplets. Patpatsem ni Marituyang. Nakaruwat ti kinalastog na. Ado ti istorya na asaan apuno. Ibaga na arabak na kanulaeng. Ang nakarumo no daduma. No muna, takas lapod no ti ibagbaga na. Win nga rod seryoso nga agsasao. Kasla nakapapati ti ibagbaga na. Ay ibagak tuman ka ni pare badong tabagbaga na ni Marituyang. Ay kat bareng no denggan na Ay nakarukat numang rabak. Rabak na matkit di Ada ije tao no mamatay iti ibagbaganan. Uray siya kat mayalis na ti alipuspos ko. Ha? Ado ti istoryana, ako naknupod no. Saan mo't gayam? Mapan ka mangatan, di tersina, tuyan. Agpalastog ka man ijayay. Na, anyangay ko mati pa kasignaram kadagitar aramidak. Mabaina nga raw iti kinasalawasaw mau. At maibagam ka dagiti tao, nga oray saan mo tapod no. Sa lawasaw ka kindi abakay. Na, dakadakwada daytan no saan da nga ammo ti marabak. Nagmayat to pa iti mangrabak iti tao. Nga matudingan ka iti kastangar aramidem. Kasaray adda mataranta, wino makigtaut, gapu iti istoryam. Apay ko maamatudingan na katrabak laang mal. Ay kat pilyam ti rabrabak ma. Saan nga amin na tao, kit ammo na ti marabak. Agtala ka man. Arte ti biyag ti rabak tapno mong. No awan rabrabak, awan mo ti ragsak. Masabat ko ni Kwarong. Agoray ka man tarabak. Day, si kamot na natuyang. Papanam ka, day. Saan ka di apusam jay puraw, Kwarog? Ha? Ay, saus, kinumag na ti piyak mau. Ha? Sabi ngay. Ay, inakitain. Sus, sapay anak ti Texas na day. Kasta unay ataray na. Inton makadanon ije balay na. Saan mo gayam? Ay, tuyan. Nasabat ko mo di kwarog. Permiti taray na. Apay ka day. Ay! Rinabak ko itay, akinumag ti pusa na ti piyok na. Iso aday jay, kasta unay ti taray na. Ay, unay kalaki din na ya. Kasi no saktan, wino kugtara na ti pusa. Yeah, basol na, no di nakitaan nga umuna. Ay, nakaaramid ka man ti saan nga na. Natarantan ni kwaraw. Nagmayat nga raw ti mangrabak. Nung atad da sakit ti maranaam arabakan, kasanon ngay. Agpipinasin siya kami na. Kanya, Rabak lang, mal. Kunaklupod no timbagam. At tinukmaan ti pusak ti piyakaw. Saan mo't gayam? Mas dawa ka. Amumatasan ngagmamanok ti pusam. Naklatak ngamin di timbagam. Kunaknupod no ti ibagbagam. Rabak kulaang dayjay. Ngamit ti dalan ko ngay may ditawi. Nakitak mo ta nakabitin ti kalding mo iti nangiwaywayam. Ha? Jay ka di puraw nga adda anak na. Jak amo no adda anak na dayjay. Basta puraw mo ti nakita kakalding. Ay, saus! Sige, tainak man kitaan! Nakabalas akmat langkin ka bakit? Sige, taray na nato yan. Ay, nabadaong! Nakitam ka di tayo purawakal daing. apay tapuraw akaldeng. Nabitin ka nung araw. Awan mo't ijay nang iwaywaya kitay. Nyalis kaon. Ada dya taltalon. Nakasarak kamot tinangrabaking ka. Ay, sinalbag da dya ako araw. Pinagdandanagnak. Marik namon, ti parparik na, biti sa bali at tao.
At danto aldaw daya kwaraw. Ay, saan ka nga gipang tatuyan? Imuna ka siguro anang rabak. Iso arinabak na kamay. Ngam na banugak kitin rabak na kanyak. Kunak nupod no anabitin ti kaldaing. Ay, Ay, dahi ta tinalalam. Parang agnakim ka pumamutay. Ay unay kat ti ugali ni Marituyangin. Inton kwan di dan tupat-pat yan ti ibagana. Hapay ka di baray. Ada ka di manan rinabak na. Kano iso ti saritaan dagiti babae nga agkikinuto ije sirok ti kayaw. Ay, pasensyaan yun nituyang ko pare. Siya kon, ti dumawat ididispensar. Bayan niyo, tabagbagaak manay, pare. Ay, manon ti nang ibaga. Ay imbagkat ata di da idarom. Ay, numabalin la ko mga ilak tingiwa na. Ha! Ilak kon. Nabayag ngay naramid kon. Numabalin la ko maa. Ay, uwan ko man niya. Imbagman ta di mo ayunan ni Marituyang itikas jay nga ugali na pare. Apay ko mga ayuna ngay pare. Amok mo't asaan anasayaan. Kanayon mo apalagipan. Ang mga nung makasarak iti mangilakken ko na. Ay, anusan na ti bunga ti mading aramid na pare. Tasaan mo't apabagbagaan. Ay, una. Ay, ti delikado. Ang mga nung ilakda. Sarda nga mamat ti kinalaing mo amang loko iti pada matao to yan. tapay manan. Awan mo't linukaw. Nagsabat kami itay kani parinteng. Imbaga na nga do kano ti masursuron king ka. Ay. Bayam idamas round. Saan asyak tagparikaw. Ay, di ka man kasla demunyeta maragsakan. No da masikuran ka po iti aramid mo. Saan ka kadingag pungpungtaw? Nagmayato pa iti mangrabak. Ay, kaya kakitay. Awan sa ti konsensyam. Uray kitam. Addan to pagbabawyam iti kastangar aramidam. Anya kumangay. Jakmat agtaktakaw. Jakmat makiap-apa. Anya ngay kumati parikot mau. Nanggag ko ti saritaan dagiti tao di tasangot ti tersena ni Marikwanang, Marituyan. Apay kaday maray. Anya ti pagsasaritaan da. Ay, imbagada anapaklan ka kano nga ulbod. Ay namaray kasta lang ti masauda tawanak adumdumngag. Ngem inton adday bagak. Dumngag damelang. Ang made ti kasta nga aramid mo. Sumardengak to, inton awan ti mairabak ko kadagiti tattaw. Naragsak ka kaday. No adda malukom mapada matao. Mayat to paya kitaan ti reaksyon ti tao. Nukas jay amataran tamaray. Ay, saan nga iti amin agundaway kat malukom ti padam a tao. Ay makasarak kanto iti pakaliksyon Marituyang. Tuyang, makikitam to ti kaldeng. Inuwayway ko ijay talon. Papanamaya, nakakaluban ka mag. Inakalain dagiti sa nga ti kayaw, ijay bantay. Awan nga minan ti pagsungrod. Sige, tasyak ton ti mangkita iti kaldeng. Ipalinong konton jenwang, ijay sirok ti salamagay. Malaing ka nga rudon tani aldawon, napudot taon. Saan magkidya na po daw, ijay pangalaki ti kayaw. Malinungan na ijay. Saan ka manen nga umuli ti nga to akayo amang pukan iti sangana Kasano ngay, no awan ti sa nga ti babasit na kayaw. Kapilitan nga ulyak, ti dakkel asa nga. Alwadam nga ruda, amangan numatin nagka. Naimbaga-bigat yung kukumaray, aday padamag ka. Anya ka di day ta adamag maray. Punno ka di, wano rabak laang. Wen ngag paiso, Marituyang. Pudno ka di day ta nga ibagam, wano saan. Pudno launay, uray mapan kayaw iti ibagbaga. Ibagbagam ko ngam di mo pa'y matimbaga. Anya aya day ta. Nakita ko ni Carla, si Mangput manipod iti sauday. Adan ni Carla, kunam maray. Simbang putan? Wan, in kayo ka numakisarabaw. Inikan nakto pa iti $10. Chocolate kan kapay.
Imbilin na ka di amapan kami mat makisarabaw, Maray. Wan ko kumaray, iso amapan kayo, tapno ikan na kayo mo't iti $1 kan chocolate. Ay, intaman mo't nga rod inton madamdama, marikwanang. Aywan man, bareng ikan natamot iti $1. Ay, saan la $1? Chocolates kan kape, kunam Alay, mapan kayo, tamangan no maibusan kayo, ado ti tao ang makisarsarabaw. Na, apay ngay, si Mang Puta kun anapan nakitungtung kadagiti ko kumare, ngamawan pa'y manibadong ka. Anya ngay tinaramid na ijay bantay. Ay, madin sa daytoyan ay inak man damagan di takaruba, no adda nakakita kun kwa na ijay bantay. Minaysaan na kami ni Marituyang Dua kami paymat ka ni Marikwanang. Ay, anyat inaramid na kada kayo ngay. Imbaga na asimbangpet ni Carla, manipod saude. Inikan na kano ni Marituyang iti $10. Kas kada chocolate kan kape. Ay naggasa tayo, no inikan nang agpaisaw. Imbaga na pa'y nga imbilin ni Carla amapan kami kano. Kaikan na kami mo't iti pasarabaw. Di mapangkayaw, tapno ada $1 yun. Napan kami nga rod ka ni Marikwanang. Ang awan mo't gayam ni Carla. Ha? Ay, talaga nga ulbod day dya Marituyang. Sayang $10. Namati kayo na. Na. Ay, di nakatawaan, inteng. Amaas-asarak ka ni Marituyang. Nagdamag kayo pa'y ngabin kuma. Sakbay adapan kayo. Nuadan to pa'y ibagana. Talaga adyak pulos patyan. Sinalbag Marituyang. Kas lang amin agpaysukat dya ibagbagana. Silya, nakitam ka din ni Badong ka ijay bantay. Ay nanana, itay pa'y atipan nakakitak nga imuli iti kayo. Idi kuhan, awan mo't mangag ko nga agtagbat iti kayo. Ay saus, hapay ngay, itay pa'y bigat ang nagpabantay. Awan ka di pa'y nana, mumalaman. Ay na, saan pa'y ngay may nangal daw? Saan ka di ang nagbalaw, nana? Hapay ko mga agbalaw, kat napanlaang mo nangayaw. Ay sus, ingkay lasurutan ang mga nuad na pasamakin ko nana tuyang. Ay kapilitan na surutag ijay bantay Ay isa dino ay tinakakita am abanda, basta surutin nyo day tadalan nana. No madano nyo tidakkel nga akasya, asidag ijayan. Awan samot ni Marituyang di tabalay da. Uray jak makit-kita day jay ulbod ako Marita. Ay na, kasuron kumot ni Marituyang. Saan siguro arumbang akasuron ta? Ay, rabak na siguro day jay ang maday talaga. Sa bali a klase ti panagrabak day jay. Kaslag paiso ti bagbagana. Di talakat nga minadlaw amang rabrabak laeng. Napantamot adagos. Kunaklakit din ano addang agpaiso chocolate. Wingarod kinid daw ta ko mga ipakita na pa'y tiintad ni Carla kun kuana no agpaiso mo laeng. Wingarod, nagtalagtamot adagos. Ngarod napantamot adagos. Nay, apay anak kay daka ba daong? Ay, natinagak to Yak makapag na. Ay sus, imbagtasan ka na tay. Kunakasan ka ngamin nga umuli tinangataw. Ay, budbud man ti sugat ka. Ang mga numada sa nakitidara. Yung ka dumawat ititilaw. Malata budbudak sakbay nga inakagpatulaw. Akapsuda. Ano sa amtay nakdumawat ititulaw? Yung kagarudo na. Tanay, marigata na. Ay, di kanto mga minaganan. Ay, kwaraw, tulugan nakman. Natin nagditatam abadong ijay bantay.
Dinak maniramraman iti rabak mau. Ay, pangasim ka di ako araw. Ada sukat na ang mga numaibusan ni Tidara. Amok ti style mau. Naglaing ka nga agartista. Ngam di na kun maartistaan. Sanak nga agar artista baraw. Asin ni Badong ko ijay bantay. Masapol na titulaw. Dinak maniramraman iti kinaulbud mo kung nakamanay. Sige, panawan kayaw. Ay na, Kapitan, pang-aasim ka di Di Badong kaw, masapol na titulong ijay bantay. Agpaiso ka diti bagbaga mo no joke online. Ay, agpaisaw, Kapitan, na mga numaibusan ni Tidara. Di nakman rabakan ta, ada ngamin papanak. Agpaiso ti bagbaga, Kapitan. Apay, san ka makonsensya no matay ni Badong kaw? Agpaiso ayan dita. Ay, di nakman lasto-lastugan makitam. Iwas-iwas ka. Pangasim, Kapitan. Magayap kay ti kadwam ang mga witkin ni Badong kaw. Anya ti aramidak no rabak man dita. Nadakan ka dayta na, Kapitan, no anya ti aramidom kanya. Ano ayan ni pare Badong Ijibantay Mountain? Natin nag-ijay kayaw. Ha? Kapan na nga yung itay bigat. Sus! Saan mo ta na sumangpag? Ah. Iso ang sinurot kaw. At ijay, natin nakaida. Saan na makapagna? Ay, dosaan ka no ilawlawan na kami ama pati dyan, nay. Paiso ti bagbaga, Kapitan. Ay na madigayam tinarabak na ulbaw. Tadidakan patpagtyan. Ay, saan kun nga ulitan, Kapitan? Basta tulungam ni Badong kaw. Pangasay. Ay nanatoyang. Maditi ulbod ken naraba. Kadida kanton pa dyan, iti sumarino. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ada ka matangkay, kapita At dabara ko ngayon lutaw. Anday tatitir mo saw. At da asukar na daytan, hanggang basit laang. Ay, sige tagkapiak man ngagpaiso. Ay, nangrunakit nagbanglo ti barakaw. Ay, na. Nabanglo Ay. Mayat ang kail. Ay, da. Ay, imayak makikapi. Kantap no kasarita ka. Ay, ngamin, mangibabain ka kaanakak, nay. Apay, may. Dimaray kayo iti pabunyag iti amyanan iti kalman. Ngam nabartek kayo kanaw. Kuha nga minang kail. Sino di kadwam ang nabartek ngay? Ni John. John! Ay, day tati madikada kayaw. Dumaray kayo iti may sa apaskan ngam agbartek kayo mo't ijay. Imbag ko man, no saan kayo apapaanawa? Kuha nga minang kail. Ay, ada nang idanon kanyak. Nagriryaw kayo pa'y kano iti amyanan iti kalman. Nabartak kami nga raw. Ay, dumngag ka iti pamagbaga ko raw. Eh, no dumaray ka iti paskain. Eh, saan kumamit nga day tabartak tiyam mo? Eh, mayat no tumimtim ka la iti arak. Gagangay day ta. Basta saan ka ngagbartak. Nagruna pa'y tagmut-motor kayo. Uno, agmaniho ka iti tricycle. Nanadak matangkail. Di mo maibagat ti disgrasya. Iso ati kasayatan nga ramidam. Kahit di ka agbartak. Kin, ay sus, nakababay nga agbartak ka iti pasken apapanam. Kalpasan na, agwala ka ijay. Wan ka di ang kail. Si kamit lang ti agsayat, no dumngag ka iti pamagbaga. Awan ba din di kwarong? Napanan na nga ta. Ay bagbaga aman jay ka anakam. Ha? Naglaeng nga agbartek. Intun kuan makaala iti sakit na gapo iti arak. Ha? Anya pa magbaga ti aramidak, kanayon ko abagbagaan. Hay? Ay, saan na abagay at Chief Tanod? Anya nga ti bagay na dungaw. Chief Tangad Na? Numabartek nga main. Kanayon nakatangad. Amo na ti trabaho na, no saan anabartak? Sa bagay, ang kasjay tumat nga main.
Makapadismaya no kasjay anabartag. Unay katay tsura yun adwa. Saan ka di nga ijaayan ti salaan? Tinapanan yaw. Uwan, kagawad. Napan kami nga ron nakisala. Adda ka di pa'y nailawaan, nakisala ka da kayo, itikasta nga itsura yaw. Ay, pirmi Ure la tumapok, ti panagsala may. At ang amin, espiritu ti arak kada kamay. Ay, day takot ipaglaingan yaw. Ay, sanger kayo talaga. Ure ata, nagtar kami mat kinichip kwarag. Anya na taer. Ay, bartak kayo mat. Ure ado ti atiwan may, no tinaaran ti pagsasaritaan. Saan ka diyan nasimpit ni Junisha? Apay, saan mo akursunada? Unay kursunada, tanagatap mo't kanyak, tataba daw. Kasanaw, kit kanayon mo't amakitan, anabartet ka. Kasino ngay mo't ti matino a babae, amayat iti lalaki, arawit iti arak. Itataba dong mait. Saan mo't ajay arak ti asawain na nubilang? Siyak mait. Nah, tagpilusupon to, mo't ti amam. Sana pa nagpilusupo day jay. No dikat kinapudnaw. Apay, no, damamartek a babae, kaya't bumangarag. Nagmayatan ngay. Tapno agdanggay kami akanayon nga uminaw. Ayawan mon ko araw. No, adan to asawa, kit nalaing kayo adwa nga uminaw. Nang runan numasikaw, aga naktumot iti mamartag. Di ta ka manlagay. Na. Anya? Ang ganak iti mamartay. At dakadimot maladaga mamartay. Kwartayo manantay. Imbaw nak ni Uncle amang alakano iti kwarta. Tadanas ka nagatangan na. Anya ka di tigatangan na. Jak amawantay. Darasan nyo ka now. Tamangan no maibusan. Agpadpadaras kay. Ay, sige, inak mangala iti kwarta. Adalang iti rabaw ti tukador. Anya nga tigatangan na aya, tas sikapay ti imbaon na. Lakit dinantay. Yag yung ti kwarta tamapanakaon. Oh, adday ta. Ingka nga doon. Agyaman na kantay. At dan igatang me. Yahoo! Ay, agsubli ka. Ay, pangigatangan mi ti kwarta. Ay, isublim daw ta. Hey, saan ko nga isubliantay? Saan yun ang mabawi ti intadyaw? Ay, nagturod ka di mawat kanyak. Ay, isublim daw ta kwarta. Amaw, igatang mo iti arak. Maray, nangagkumot ngagpinpinukaw kayo kinikwarog itay lumabas sa kay balayaw. Masurunak nga rod. Imbaga na nga imbaon kano ni Uncle na. Adda kanugatangan na. Inikakmat Kahit, anya ngay kanutigatangan na. Ay, amumlatan Arak ti pangigatangan na. Ay, naglokon ni kwarog. Wen nga rod iso nga imbagak nga isubli na ti kwartak. Ang dinardaras nan ti immadayo. Saan na nagsublay? Ay namaray, oray ni badung ko no dadtuma. Kasurun ko, tano sumangpet anabartag, sumanaaw. Imbaglakit din tasaan akas jay ni Inteng. Pagwadan ngamin ni Kapitan Maray. Ay, kas jay kumamit ni badung kaw. Antay, natay mo't gaya mo nila kay Bantor di talaot. Anya ti impatay na. Siyempre, nalipatan ng tinmangas. Ay unay kan, kwarog. Saan madan husto ti sungbat mo? Pilusupo ka talaga. Saan mo't aantay? Siguraw, gapo iti kinalakay, iso anatayan. Ay, unay kalakit din, kwarog. Ay pumanaw ka man ditoy. Awan manaknakam mo akasarsarita. Yan, timat. Apay, awang ka dinakam ka, Ay, nasa umon. Manakam nga rod ti dumawat iti kwarta. Sa arak gayam ti pangigatangan na. Alimat? Yay.
Inteng, nadamag mo ka day no anya ti impatay nila kay Bantor? Stroke ka naman. Ijay ka di ospital tinakatayan na wenno ija balayda. Sanda ka no ana idanon iji ospital. Ay, kastagayam. Wen. Ay kat intay tu makilamay Ay, wala. Intay to no rabi ay. Ibagam ka ni Kwarog. Taibaga namot ka ni John asaan da amapan ijay anabartag. May parit ti mapan itilamayan anabartag. Wen. Ibagak taw ta nagpasadan samot. Ay, kunak no si ka tinagpaala iti kwarta. Idi inik kak. Igatang namot gayam kano iti arak. Ay, suron kon. Apay ngamin nga edikam. Kahit amumay. Analaing da agumata na uminom iti arak. Papaisublek. Ang dinak meten intaltalag. Masurunak ngam awan na aramidak. Tadakon ko anan ti kwarta. Impanaw nan. Kami makilamay ang Kyle, kaduak ni John. Ingkay man ijayan ngagbartek. Kasta tera medyo. No kaadapas kan punsyon. Wano lamayan. Wano kasaran. Ke mapang kayo. Kahit kami mapan kayong tupay. Wala. Ngam sa anak ama panagbartak. No di ke tumulong nga kiti trabaho. Saan kami mo't ngagbartag? Ahaw. Kasta kayo makanidyon. Imbes nga kay tumulaw. Ngam kay maagbartek. Nang runata papaanawa kayo pa'y. Da kayo matanti istaring. Agragsak kami lang, may tangkay. Ay di ka man mangibabain ko rab. Denggam tagiti balakad ko. What? Liklikan niya ti agbartag. Nang runa no ada papanan nyo apaskan. Ngamin, sa baliti aramedyo no kasta na bartek kayo. Nakakahiya. Unang Kyle, agtulnog kami. Na, enteng. Adagayam dito yung lamayan da Kwarog kan John. Huwag nga ron. Sapay sa baliti jarda. Ay, awan manen. Nakainom da. Hey, inom tayo. Na, Darak di tao eh. Sus, kasanuday tan, inteng. ay sus. Agbartek manen da Kwarog kan John. Ay makapasuron at talaga na kita adwa. Mangibabain da. Inkaanawaan ida. Nakababain iti pamilya tinamatayan. Sayaw, kwarog, sayaw, kwarog, sayaw, kwarog, sayaw, kwarog. Ay, agsalsala ka mo't tundot Kwarog. Ay, amay kan, si Kalakay. Uminom tayo. Umininom kayo manay. Amay ka kitain. Amukmat lang kahit mo tiharak. Ay, na yun ti kastala kam Kwarog. Partag ka talaga. Nagadu kita sa umaw. Duraban kan to, palaklakayan. Anya, ay awan respeto ma. Nita. Warag! John! Oh, Kapitan! Umay ka, tagsit tayo. Ngay. Ay husto daytan. Sumardeng kayo nga ginom. Nang runakit nagngalawngaw kayaw. Lamayan day to'y ayan tayo. Makipagladingat kayo mata. Hay. Taha ka man hindi tamang iparpari titi panaginom niyang Kyle. Umay ka kiti tagsat ka. Awanan pare, saan ta na manawa? Dita. Uminom tayo! Awanan pare, agwalan. Ay, umaykan pare badong. Ay! Ay, uluden tayo man ide nga ipanaw dito'y lamayan. Ay, uwan pare, agpatulong ka, kadagiti lalaki dito. Awanan da Kwarog kan John Maray. Impanaw da kapitan. Inulod da ida. Nagaduda nagtitinulong anang ulod kadakwada. Nang runa taagwala ko man ni Kwarog. Wen nga road mare. Ay, unay matan ni Kwarog. Saan adumngeg iti balakad? Dumngeg aya ti manginaw Maray. Uray balakadam dayta. Asaan anasaya at tiit den ti arak. Ngem kasla awan mangeg na. Takasta dagiti manginom. Oray didan ammo ti lubong da. Sige lata. O minom da lata. Saan nga amin, Mare? At damot dagiti manginom, ano na bartak da? Agawid dan, kat maturog dan. Sa bagay tadagiti ngamin da dumaan nakitkitak. Ay, anyan.
Uray dala agilos-ilos iti dalan gapo iti bartek da. Adda pa yan maturog iti dalan. Ay kat naimbag no kastaa. Ngam no ngay taagwala. Wenno matnag iti bakras. Wenno matulid iti agdan. Wan nga rud Sa dalag balaw no adadakas anapasamak kadakwada. Ala, umay kan mare. Tain ka tumulong nga agiwaras iti kape kadag iti makilamlamay. Ay wan maray, intang nga rudan. Tumulong tamag. Ita, tanausawan kay Adwa, Kwarog, John, kasarita kayo man. Angkay, anya ti bagayaw, Kap. Ulitak man ang timang bagbaga kada kayaw. Saan taon ang maulit ti naramid yo kumay jalamayan? Napan kayo naginom ijay nga. Basit lang matininuming kay. Anya basit? Ay, da kayo Adwa. Dumag kayo iti balakan mo no. Day. Huwag ka di, Kapitan. Huwag kami. Ay liklikan tayo kumatagbartek. Numapan tayo iti lamayan mo no anyaman apaskin. Tama nga, no adamang tutup kada kayaw. Ay, dakis kayo, nay. Awan makaitulad amang dangran kada kamay, angkay. Naa. Kaya't mo asawit. Di ka dumngag iti pamagbagak. Ay no di ka dumngag. Bahala ka sa buhay mo. Inta makibirthday kini pari dantay, John. Inawis na, kiso amapanta. Medyo adayo mati di balay da. Agmotor talangan na. Wine, jay motor mo ti aramatan ta. Huwin chip. Alang nga rod, intan makibirthday. Ado ka no ti arak nga ipasango na kahit. Tag-birthday kit nga raud. Wana, ni Dante pa iti kunam. Angam, anya iti parchen na. Kalding ka now. Ayos nga rod no kasta. Alang nga raud dahin. Isagana mo ti motor mau, taintan. Sige lang, agsyat tayo. Wen Dante, happy birthday. Happy birthday, pari Dantay. Agyaman na, Kwarog. Sige, uminom tayo. Agpulutan tayo. Wow! Hay! Nagaduti arak kan pulutan. Ingamay, pari Dantay. Happy birthday, manay. Ingamay. Sige, in kayo nga din. Agmotor kayo? Wen paray. Sige, ingamay. Inteng, ingkan ija ospital. Ha? Aday jay ni Kwarog, kastati ko na ni Pari Guryo. Ospital? Wen, na-aksidente da kanu kan ni John. Sigon kan ni Pari Guryo, nabartak da Kwarog kan John anak ka motor. Anya? Ay, daytan, ti ibagbagak inteng. Tasubag damot ngamen. Day talag barbartak ti aramidan da. Anya ngay ita. Sige nga ron. Bapanak adagos iji ospital. Anya nga ita tinapasama kada kayo Adwa. Naimbag ta saan agravity na pagtangyo. Kapitan, nagasgas ti sakak. Yay. Nagsakit unay. Kinuray ti rupak. Nagasgas nga agpaiso dagita pintoryo. Kaya sino nga ti pabasulin niya? Yang kail, natukul san ti takyak ka. Sino nga ti pabasulin? Nagasgas matoy rupak. Nagraman ti sakak. Agyaman kayo takas talat na pagtangyo. Yang kail, awan ni gatang miti agas may. Makamu kayo Binagbagaan kayo idin. Aliklikan nyo ti agbartag. Ang subag kayo. Anya nga ita tinapasamak. Ang kail, awang kwartak. Awang pagbayad ko dito ospital. Ay, aday gatang mo iti arak. Awang pagbayad mao. Tulungan dak ko ang kail. Uray siya, Kapitan. Tulungan dakmat. Awan mo't kwartak. Sige, tulungan kayo. Ngam may sa kondisyon. Kondisyon? Tulungan kayo. Gaminton agimbag kayo. Agpaay kayo kanyak iti 3 months. Ha? Kahit nasawan, agbalin kayo akatulong ko iti bangkag. Anya? Wen, sakti mang pakan kada kayo. Basta agbangkag kayo para kanyak. Kain. Dahito ti aramidin niya, tapno maliklikan nyo ti arak. Ay agbangkag kayo.
Uwan kap. Umanugutak. Very good. Agasa mo iti 2 bulan ngagbangkag kami para kan ka. No kasta, panawan kayo nga ron dito ospitalin. Ha? Makamu kayo iti igatang yu iti agasyo kun babayadan nyo. Sige ang kail. Umanugutak kaon. Uray sa kap. Umanugutak may. Very good. Agpay kayo kanyak. Agbangkag kayo iti 3 bulan. Kas 2 sayaw. Taas subag kayo. Ay na, kwarog kan Jun, naisarsarak kayo lakit nga ron. Ala, agtungpal kayon kin ni Kapitan, tabarang malipatan yon ti uminom iti ana. Ti paborito tayo a barangay captain, ni Kapitan Enteng. Maribanang, tulungan ta ni Mari Tuyang. Kaasim mo ti panagbiagda nga agasawa. Nay, apay aya, kat agpapada tayo laeng met iti panagbiag. Ay na, kimaro ti kinariga ti panagbiagda. Kasanaw, ultimo bugoong, awananda. Ay unay met a panagbiag daytan. Iso at tulungan talat taidan no umay da dumawat. Iti bugoong. Oray anya ditan Apay, awan trabaho ni Badong aya. Kano si Mardang di construction a pagtrab-trabahuan na di ta kalsada. Aya, Wan nga raw do. Iso akaasida. Ne, apay ang makaluluwa dagiti matamken ice mo pare. Talaga mo't ang makaluluwa, pare. Apay na! Ay, kasi kami nga ron kinituyang ka. Ay, dunggam, pare. Hawalan trabaho. Ay, una, nadamag ko nga awanin. Awan maisa ang miyakanan mi, pare. Ay, basta ya. Ay, Banang! Woo! Oh, Banang! Umay ka dito. apay aya. Ay, ikaman iti bagas ni pare Badong. Taawan kanuti kanunda. Mabit laeng, tay nakmangala. Ay, naynayunam, amare. Tapamigat mi payain. Nangag na nga, pare. Ay, nangagnan sa. Saan mo't atulang ni Banang? Iraman mo pa'y gaya mo, ti pangal daw may, kini kumari matuyang, pare. Nangag na mangatan, pare. Ay, nangag na. Di kagda na. No adda taraken mo dita, asan mo akay kayat, kwaraw. Itad mo laengen kada kami kinitatam abadong. Anya, tara ka na saan ko akay kayat. Jay ngay taraken mo anak taw. Nakusim amangan, managsakay, uno agtrangkasaw. Itad mo kada kamay. Kastagayam ti kayat mo asawain. Wun, taawan si daan mi kinitatam abadong. Kasi kami maut. Ay, kasi kayo mo't talaga no kasta. Ala, itiliwan kayo man iti sidain niyaw. Ay na, nagsayaat kan kwaraw. Jay titiliwag. Jay upa. Nagkutong mutin. Jay mo't dakdakulen tadwa kami kinitatam abadong nga agsida. Sige. Gaputama siya kada kayaw. Mang tiliwak iti mas dakdakil amanaw. Kasta agyaman ang ako araw. Kunakit amanang nga asi ka talaga. Inteng, madanaganak. Tapay mo't. Ay, umay to kadimanen dumawat ni pari Badong iti kananda bagas. Sapay may ibusan jay bagas ta. Ay, bay amlat ta ka di. May mati tumulong iti pada ataaw. Kasanungay, no kanayon mo't ti umay da pa nagdawat. Ay, saan? Ta kinasaritak ti kumparek a kontraktor. Alaan nanto ni pari Badong at trabahador na. Oh. Ay, nasaya at ano kasta? Una, narigat. No, dawat ti amuna. Addan trabaho ni Mari Tuyang, Maray. Ay, adan? Wan, inserrak ko iti trabaho. Iso ang makitam to aglinis-linis dito igid ti kalsada. Ay, nasaya at mo't ano kasta, Maray. Tinulungak tanarigat mo't no jay laag daw-daw at aramiden da. Ay, katuwan
Adan trabaho ni Kabadong, adamot ang trabaho ni Marituyang. Ay, urayak lang na bang aran, Marikuanang. Uray siyak, naragsakak, tadan trabaho da adwa. Agtal na damot siguron dumawat dawat iti kompormila ditan. Nagmayat ti trabaho ni Tata Badong ang kail. Katwa na. Day tati mayat. Nakita ki Jay Ilay. Ang apay ngay, saan mo ito na pumampansain? Na, baka nakalipat siguro. Wano, hindi ka nakita? Anya di nakita. Nagsabat kami nga raw. Oh! Na, ada nga taar-arap na wano, di na ka na big bag. Nakita na ka talaga. Talaga lang nga di nakita pansinan. Nagbalbaliw mo ito ni Tata Badong, itatadang trabaho na. Ala, agtrabaho kayo. Nusan kayo agtrabaho, i-report kayo, ije kangatuan. Ay, saan mo Maray, kastoy gayam ti trabaho bita, para manmandar. Ayun maray. Apay, anya ti panagkunayaw, para linis aklaan. Ha! Siyak ti para mandar. Ay, isumot lagayam anak kalablab baga dagiti kukob. Kan negative dog. Koko kada iti para linis dagitoy kokok, maray. Koko tibak nang aparato do iti rombang nga aramidan dagiti babaunan na. Ha! Una, mala, aglinis kayo ijay abanda. Walisan yaw, darasin yaw. Won, dita! Agasam day tapa nang ibabaon mo kadakwada, maray. Ay! Awan ti aglinong linaw. Ay, sana mabalay. Madampay gayam ti awag daken ka, maray. Ay na, sa balikan at talaga. Nag-level up kan. Ay! Of course! Naipromote adagos ni Marituyang Maray. Ay, isumot lagayam para babaon latan. Idilimabas ni Tersina, nay, nagngatumotan ti ulonan. Aya, Saan pa yan adi ti Tersina ti paggatangan na? sa dinungay. Ije dakkel a kantina. Ay, talagang nga rod nagbalbaliwan no kasta. Naka-shoulder bag pa'y alimabas. Ay, madam nga rod ti awag daken kwa na itan. Ay, kasta gayam ti ugali dayjay ako marita. Saan natan nga am mo, no kasta nga da kwarta na. Win nga rod idi pasaray awananda. Kat inal daw nga umay da dumawat iti kananda. Ngam ita ta isudan ti addaan, saan dan nga am mo da tao. Ay kat baybay amon maray. Tinapatag, natulungan ta ida makalungaw iti kinarigat ti panagbiagda. Paribadaw! Woo! Paribadaw! Na, apay tulangan ni Paribadaw tadi na pulos talyawanan. Hay? Woo! Ay, talaga adi na kan am-amuday jay akong parem. Isabay-bay amon. Di nakamam mo? Kano manipod pa idi panawon ti gubat ket agkumpare kami? Di nakatamamaw. Oh? Kasta nga ro, dagiti nakaraman iti basit lang alung aw iti panagbiag. Mga no, dinak nangag. Oh. Agpadpada da nga rod ka ni Marituyang. Apay kasta ni Marituyang? Saan apo mampansin? Saan na kami mutin nga mo ka ni Marikuanang? Nagbalbaliw da nga ro din adwa? Iso bay-bay amon. Anya nga iti maaramidan ta, no saan da tayo mutin nga mo at imulong kadakwada, idi panawan nga agrigrigat da. Anya itayon ti gatgatangem, Jane. Siyampo, kagawan. Aywan anya. Aguray, tagaw atak ti gatgatangem a shampoo.
Pudno gayam ti inistorya ni Madam mi atuyang. Anya ti inistoryana ken ka, tagkatawa ka. Jak ibagbaga kagawad. Ibagam mo tin atap na ammo. Anya ka di daytaya. Inistorya na kada kami, anang isit ka no ti kilikilim. Anya, ay unay mo ten, tamasapol na pa yung istoryaan dayta kada kayaw. Kitno nagado kami anang istoryaan na kagawad. Kalpasan at tinulungak. Kasta ti aramiden na kanyak. Ay, tinulungam aya kagawad. Kano siya kinangisarakan ko anay ti trabaho. Ay, kastagayam. Ape ngay anagmadimat dagiti istoryaan na may papankada kayo kin ni Kapitana. Jakman ammo ti ugali day di ako marimay. Nagmaday at talaga. Ay nakagawad, adupay dagiti inis istorya na kada kami. Saan la aday ta kinangisit ti kilikilem. No istoryaan na anangisit ti kilikilim. Anyamot ngay nga rutis istoryaan na maipapankanyak. Makitak la day di atuyang Ay. Agngar-ngaryot kamutan, Maray. Ay wala. Ay makitak tulaang Sa bagay, sinumot nga iti saan ang makaungat. Kalpasan na tulungam, idi nakalungaw iti panagbiag na. Tila istoryaan namutan kadag iti tao. Maipungot-pungot ko day jay ko naktumot. Ha! Ipungot ka! Ayan na nga itay sweldaw ba daw? Sweldo nga. Na, kano nagsweldukan? Ayan na, Ay awanin na. nangipanam. Hintayak iti sugal, kit awanay. Nabak. Unay kamutan. Apay nga insugal mo amain. Kit sikangay. Ayan na ngay madyasuldam. Ada kanyak. Makitamday ka kwarta. Nagadon. Nangalami ti dayta. Saan ka nagtagtagaray? Nangalami ti dayta ko na. Kwartatan day to iba daw nga. Kwartatan. Katuan. Adong ti kwartata. Uray agkuy-kuyakoy talaktan ngagmalmalam. Dahil istorya ni Nana Tuyang may papankan ka, antay. Nay, anya ngay dayta. Nangag ko ngay bagbagana, asaan kamat kanon ngagdigdigaws. Na, Agpadpada kayo kano kiniangkal. istoryaan na ti kasta? Unantay, nalawagan ang ngagkaw. Na, manaw asalup ti bagas ti inted ko kadakwada. Idi awan apulos ti kananda. Ita, perperjan na kon. Imbagak lang tinangag ko, antay. Ay, nasaya at tanangag mo, kwarog. Ha, amok mat itan, no anya ti aramidan. Ha, imposible mat asaan ka lumabas dito balay. Ay, lumabas ka laang, ay makitam. Ha, Sino ti padpadaan ang banhang? ay dayjay man atuyang. Agasam, tila istoryaan na di tarwar. Istoryaan na di kag digdigos akas kanya? Nay, amumot gayam day tangay naramid na. Kasta ba't asigod na di ako marim? Ket ita, makaungat kan. Padpadaanak nga rod, alumabas dito balay. Ay baybay amon. Agpulon tao dagiti kakasta at tao. Ay marwam, no baybay ak. Ay, istresim lang ti bagim nga agungat. Baybay amon. May santo nga aldaw akasapulan na di mo matultulunganin. Ay, jak tumot inaamamon Wala! Nay, tatabataw. Apay ang nakadumog ka mati na magmagna. Ay, saan ka bang agdamag-damag, kwarog? Na? Naungat ka ba yan? Agdamdamag aklang, mate. Sigud mo't asan ka ang nakadumog no magnaka. No magnaka, iday. Uray mula ipukpuk ka ang nagswildukan. Awanin ti pukaw ko ita, kwarog. Saan kayo pa'y siguro ang nagswilduan niya? Awanin ti trabaho, kwarog. Ha? Ay, awanay. Nay, kapay ngay. Awanay. Nagrungab ka matayin.
Apay nga ng trabaho. Nagikat ka ka, day? Wanaw, inikat da ka. Kawanay. Kawanan, inikatan ni Pare Badong iti trabaho na. Ha? Apay nga ang kail? Nagmayat ti trabaho na ijay ili, ide? Ay, kasanaw. Kano agsusugal mo't ka no ti aramiden da. Adu mo't ti panaglangan na. Sugal mo't aramiden na imbis nga agtrabaho. Awan ah. Sayang ang around. Ay, talaga asayang. Iso nga ita. Awan man nun, ti trabaho na. Isumot laga man nakadumog, iti nagsabat kamay. Imbag ta dinak pa'y nadumpar. Na. Inikat da ni Marituyang iti trabaho, Maray. Ne, apay ngay. Anya tinapasamak. Kasanaw, kinisayan na ti sweldo dagiti trabahador abambantayan na. Kayat mo asawan. Kinupit na dagiti daddo maasweldo da. Wen, kasta ti damag kaw. Kat, kasano ngayon ni Marituyang. Adda di tabalay da ah. Mabain arumwar. Ta isulangan ti pag-iistoryan dagiti tattao. Ay, nagpulo nga agpaisaw. Kasta kat ti ibagbaga ni Inteng. Duwadan kan ni Kabadaw nga awan trabaho na. Kaasi damat. Ay, di dalaangan umas asidag kada kami kan ni Inteng. Ay, oray siyak mo ta. Pulos asaan ko ida atulungan. Kalpasan a dinadaulan nak. Ay, pulos adya akong tulungan. Ang Maray, kaasimot ni Marituyang anak katugaw ijerwar ti balayda. Awan baby ang kukunkwana. Ay, maasya nakmutan kan kuana. Ay, mabit lang, Maray, tapaya-payak. Ay, saan? Amangan umay ditoy. Nay, umayan na talaga, Maray. May mutadagos. Ay, awat siguro maisa ang dan. Wan siguro urayan ta Denggentan no anya ti ibagana. Kukumaray! Pakawanan dak. Agpakpakawan ka matadagosin, Maray. Anya ayati inaramid mo abasaol. Mas daawak man, Marituyang. Kaano pinirpir dyan kayo, iday? Anya pay. Saan kayo nga am mo idi ado ti kwartak? Ang itatawanan kwarta bikin ni Badong kaw. Di na kami amamaw. Katanya ita. Ala, bayam nga ituloy na ti ibagana, Marikwanang. Ay, katulungan da kami kumamanan Naamiris ka ngawan sa bali mabalin ko nga asitgan. No sana na kayo ako kumaray. Ay. Anya ti makunam, Maray? Mabiit lang man Marituyang tagtong-tong kami kan ni Maribanang. Maray. Aday ta. Nagtungtong kami. Ibagamon aja nagtungtungan ta, Maribanang. Marituyang, nagtungtungan may atulungan da ka. Takumari da kakit nga rod. Katsapay kumaa. Tasaan na kamin tumanan apir dyan. Nagyaman ako kumaray. Agbalin akong anasaya at ako mariyaw. Ikarik dayta kada kayaw. Ay, thank you. Ay, nanatoyang. Adaman, when no awan kwartam, talyawam lata, dagiti ko kumarem. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT
iti 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.